Vita imeisha. Sahi na nguvu ya ba autorite militaire, sécuritaire na ya province, sahi simuko mnasinzia, usalama inarudia. Kwa hiyo tunawapatia felicitation. Na ya mwisho ni kuambia vita imeisha, lakini tunaanza development, tunaanza kujenga, na ndio maana unaona tuko hapa tuone hiyo mashantier zote, na iprofite hiyo kupana felicitation kwa secretariat permanent wetu wa chama, mais surtout kwa guvernora wetu wa Nord Kivu, na kwa kazi nye viko wanafanya sahihi. Tunawaomba kila mtu atie mkono. Nyiragongo itajengwa na nani? Nyiragongo itajengwa na nani? Sasa Nord Kivu itajengwa na nani? Na Kongo itajengwa na nani? Ndio maana tunasema vita inaisha, na gisi M23 inafika sahihi hapa, hakuna kurudi nyuma. Yetu vocabulaire ni kusema tutasonga mbele, tutasonga mbele mpaka tutalibere Kongo mzima. Asante sana. Nanga. Vita imeisha. Sahi na nguvu ya ba autorite militaire, sécuritaire na ya province, sahi simuko mnasinzia, usalama inarudia. Kwa hiyo tunawapatia felicitation. Na ya mwisho ni kuambia vita imeisha, lakini tunaanza development, tunaanza kujenga, na ndio maana unaona tuko hapa tuone hiyo mashantier zote, na iprofite hiyo kupana felicitation kwa secretariat permanent wetu wa chama, mais surtout kwa guvernora wetu wa Nord Kivu, na kwa kazi nye viko wanafanya sahihi. Tunawaomba kila mtu atie mkono. Nyiragongo itajengwa na nani? Nyiragongo itajengwa na nani? Sasa Nord Kivu itajengwa na nani? Na Kongo itajengwa na nani? Ndio maana tunasema vita inaisha,
na gisi M23 inafika saa hii hapa, hakuna kurudi nyuma. Yetu vocabulary ni kusema tutasonga mbele, tutasonga mbele mpaka tutalibere Kongo mzima. Asante sana. Yanga!